NanaYaw. Ma. Woman, me ba me show you so me wo Bible. Okay. Me wo Quran. Okay. Na me wo bodua apede he. Pe bodua. Nkoranza for the ade omugidi ye bodua. Tu pe bodua. Epia. Yo. Ya no apage akosra ma me. Eya me NanaYaw wonder. Eya me NanaYaw wonders. Page akosoro NanaYaw wonders. Wade akosoro dodo. Mi kura mi nsem bodua yi. Mi kura mi nsem bodua yi. Sa semu ame beken. Sa semu ame ba beken. Nukure turodo. Nukure turodo. Kontomponim. Order in courts. NanaYaw. Ma. Ewie ya abebo maboedi na ejeje wada wodo ma. Ma, mensha ase ne medical chia SOMPA atiefo nyina. Baby a SOMPA dumichi obi biara. Na ma me ba ha, me nante se etiawa. Me ye youth, me sanso ye babunu amasiso. Na mmom enam bra bone ni bra bia me wuram a amwa me. Eno na me ba mpese me che na youth na omo hwe no. Ana Nkoransafo nyina tie no mde ye afutu. No mde mo omoma. Me sha ase ewo ba bia ni ye Western North region. Wa no ajamanu mu wi. Mampa chomajai. Nanom ebeba ho me dey me expect nti me busa asa na no taba wono madre wono mo dey ahia me busa dey na wono nyina me dey wi teacher na me te ano nti na me wonamfo bia no mo ba bia ni na me no mo na ye adwuma na me ko school so pacho na ahyase no na me ko japa na me maame efe no Ernestine owusu a na me na ekọ nti mere bi mu papa no ye papa ye Galamsey ni nti yare ebebo no atofuma na ontimi nko ba bia na ko ba se me maame osori nyanse bema me nso me maame me nko amane ne ba bema e ma 5 me nko amane bema nti na se me ka me maame ho because ye wo babu ni bia onye ba me gina me maame achi me ne koi ba bia na bonten so a se ba bia ni fo hwe me muni masema mi ken ye ko japa beton e mama mi bia na oka banku ye fi nanim ho a ana oton anse yin sika da mam papa oda hwe ne ho yare ya na se oda to aduane adi nti mu ho a no me namfo bi be introduce adwuma fe no Galamsey a papa ye bia e bo no yare e to ho na me ka se fine me no mo nyom beko nti ye dikan ko nkasem e ko ye bia fine na asojafo pam ye ne nasefo yi abemu ni. That was 2017 asem. Okay. Inti ye kwa na amana no na misuru amana no. Me hwa amana misuru. Inti de adamfo be ka kire me ne se usuru da ise bia o hai. Ansa na watimi adan awura amana nim. Na me fa metinje. Ba wo kan ne sa no. Misuru. Inti me ye se me ye bi o mo kwa base amekọ na me no ma ye de akohye. Ampa first day me di o machi. Na no kure ma no kure wo wi ne mu se unshi bi da. Na so first day na se u shibia aese de ya to apia agu so oho ekekaw pa ne o de ahi bi na no ye ya wotaba ya wadre ya wo pasija no ya bi na wo kono me first time no taba no na ye de mamo no ti wo no me na ho kekaw mpacho an ane na mpe ho na video e ntan kekaw sana me ne na eye me na se no moja no empe so still wo gina mo eno me pacho an nti first day ye call ne mitimi kwa amnam kama ani pa o kire me Galamsey adwuma o ba bia ni ye fe no afuse o ya fe na afuse o na kire me Galamsey adwuma a ye kwa amnam a ne de mitimi kwa ye adwuma kama ena ye san ba top nti ye ba ye adana be ye me habit ana mpese me ye de meye ba na me maame nim se wonu wi na wonim da se menum wi ana mabusanfo mu temi nyina na obia nso nim se na menom ti se me ba fie dia me wa bia me kwhye me danfo bi nchen afiri me hu na masema haide akọ me maame nchen Galamsey ni kun madamfo bia ne ye frɛ no Enoch amana bugu ni so wa menem eno na maame de ye de gya adwuma no se me nwura adwuma no biem fine me ba fie ni nyina na bosna me ye wi no bosna me nom na me hwa emwa me na me ame de metena se tumi me ne wi no nyo bi ne tumi fo se mi njai me na metena se wo mu a e adwuma bi a the graduation ba e graduate afi sabe ashawefo mai wo ba wi bi eno wo ho ensanom wo be ka wo de be ka ho
na fe ni na no headquarters ni ba ko wie robbery krono eti wono no ugina sa stage one na graduation ya me boboso yi wo graduate kokọ sa me aye ho ma mpacho me da ase dia o kan no kre me graduate e kwa ashawe lai mpacho da bi wo dia na ko fa man papa mpacho da bi na wo ye ni say me dia ne ye say first day aye bae no na ye ko Galamsey na ne fa mines mo ye ba bi ni Western North ana ye ko ba tam asoja fo pam ye jaaye no afi ye te ho a na to ye ne awi krono ye bowura graduation no graduate ko krono me pacho an ntini ye wura mines ni mu a mines no na mo wo rubber bi ana obekọ omomo no aduane no blue tinatintini bi jerrycan ena ye ko ni akọwia anwumre be 12 to 1 wansa homache no ni akọwia fine na mfa na me ko nyina nso no na omu nyina nim nso adware me na minim adabi ye koma scatter paye na si adwane be si adwane fanso si etwa nsuo ansa na yakọ ntine musa me ni ada options na madam fo ba ko onfa no okusi e wo ba bi ani on eja ode mi dware ya ye twa nsuo ya ye baaye nti emere ko nanim na nso no ye hu ma asem so kakra graduation no wasa ko be ko ma asem line me pa cho an second level no level 300 pa cho an ye wura ma asem kakra ye ba bi ani abonten so me ba bi ani na meti zongu eho na ye wo ba ne no na me ma asem no na mfa se na me na mfo no me nim de no so na mo ye bi de because no obi apie anwumre obi apie ko ye ne lie no obi aye den aba wo ma no de an bi na na ope to aso abranti ada wo ma mommy me da se intinu ekoba na sa na ye call one say mansim ho bai na ye de sa ne ma ne bai no afi ko du mre bi a ka ya nhwe yimpo a me nso metiwo misuro wo pa wo ya da misuro inti ye du ngulam ba bi eye krawan ye ne no koy ne save ye ensan ka yida sem me anamnamfo no ba ko na bi ya onyinu ye den eche no nti ehona ye ba fie namnamfo ba ko fe no kosi ka se wonders e ma yenko biem because the kwa etoto ye no kra che se enye ye da na enye ye field no no ti e ma mi jaaye ana jana me wo fa bi mpapa firi mu ma fa ne se ma de nyina amu fe no fa frimpon o won Nkoranza si a me ka sei a wotiu me pa chwan a ono no frɛ me wa kra ka soa se me mra ne yenko ye mesin work ampa me so me de ose yoyo ama me ne ye de ekoi ama ye koye adwuma na akwese na me afine na ma wura ase foforo na mo form 2 ti ebie so am se wo fa me ko sims nyina no ye nipa ko sims e wo Kumasa bonten so na sa bra nyina na nipa ye den sims ne de e school ss e wo Kumasi fade nti ye ko sa school ni mo nyina no do me ko ye so na me sina master pemasem no pemasem because no no so ye bi nature say teacher na holiday ya ni ewu onu so se me pa chan no no so eye bi school mu at times nti ana de bia me catch that for no say odo be ko school mu a hwede ye ode ne ko hye ne nsa hundi ode ne ko hye ne nsa wo school mu ho na e bi ono kra no sebe so yo bana se sebe mpredua se ya dwaman a definitely no be kire oba ne bi o ye wi nu mu a oba no ode ne be wuram because ye wo enye teacher na che ode na anu ade hye na minim ye dada ene nkofo nso no mo kire wo mo kofo nso no mo kire wo mo school no kona se bi o mo hwew na se wani so wo hye wo ye harder HS for no mo no pe wasem ntine bi a sabi o se awudi sem nkwasasem ne de wo na ye de ye soma ho me ko school na me ye cadet officer na me ye 2IC ana na mu school mu ho ana mfan se nsamoni bi o mutimi soma ye yenko guys di o mo se ya ba yenko bo o mo ne na sefo te do me commission na so ko ka chen se de ode me ye no me nye biem no no e ka kire me se me nye biem de oni o no so to se bia me ye de metene to a che me na fofo te ene ono me fa kwan bi so aden ida se obe di bome ana se let's obey the botanizer where be you dey me pa chon me so kuma so se me ni mo bia mo bi so ni bia ni ho nti e mame like e mame boto ye na am se tim chem madam fu bi ye fe no Solomon o wa adwira sisi ono so hwe me me ni di nkomo no se baba e be ya jai na we no omombo me no mo sesa me nti de bia me ka se omo na sesa me fire for no so bros no mo tumi ye mafia sa mpa chan se fire for nyame no kore no mo de ko mu dum jana
afedi aduru sei omo de ende enye se omebo tu no mo be fam no to ya odi etire no mo fe omo de me wura omo dan ba akum training bi omo de kan shock me because no mo bisa me nka no kore nti omo shock me e ma afi wonsemu yi na kom na di unti na yesa na efie na enye na unya duane ni ana anyon kogoro bi na ma wudu hu ko hye sade ni ma me pa cho akoye style bi se ekura adwumani su no sana youth ne ye ekura adwumani su de we ya se ni adwumani so hye so jani abona so tere etu adwumani ukro mu ntia na wo ko no wi anu ni anu wo hye ukro mu ya fantuma chechire ko na fa ne fo mo be jawo adwumani wo tina na yesa adwumani ho na sisi anso no mfa ne se wonam a menso na minimo bia na minimo okada twi ntina minya bi ntwi na wo ti fie na ba bia na manyina dunsu mitimi nkoma me wo se wa miska to mo bo woni de afedi o sesan me sesan kura eti se woni abi num wi o pema o ye ade asem na ataka che wada woroma we de aka me ka chiro mo ne se wi num ya ade a wo de seye ba wanga se woni padua so onum wi a wo se wo se de waja kura pacho majai kura nsano mpacho an bibia majai waware pacho dabi ba no oba bi ho pacho dabi wo oba pacho dabi na atwa de pacho aja ese so ye de adwuma pacho sisia no eye me ba kurum ha amipi chama me de me fe no fada prekope ono na wafam woni hotel ho a oye adwuma me ye adwuma ewo ho one ni nua efe no obroni okay omo na me ye omo hotel adwuma ewo fire service akire ho okay ho na sisia me wo sisia me ye adwuma pacho ese wonu bi num bia tunefo na ye nkwa bedwafo kakra me kan se wo ye minua so wo Nkoranza na ba bia SOMPA TV edu bia no na se wo ye wi ni na se wo hweme na se wo ne bi wo sa tibia nim na se wo hweme a ene ne nkasa ma ne hu se wi num no enye bone de ba enye onum a e de seye e ba onipadua so e na e ma wo sa anwene e ma nipa mu biem odwe em tebia eno no se wo ne wi ni nyantokwa a onfa wo se kan kro betim dia wo because hu se sebe wo ye na yibiem nti na adie bia no oye no se ase sebe obi a wabodam pacho an nti ni sana ade no etie nti me ka kire me nuanem mpemfo ne nkwala o mo sesu ni se me sere o mo wi num ya ade a emwo ni padua o mu njai no mo nwene o mabrabo o mo nwene o mo future ade no wi ade no eno no ma wujipi wujipi jimi ho te sa ade no na taba ne ye first time omo num bi da fe no na wo no ma wo sere sa wo bes ena pasija no eno no de ano ode eno ne ye de hye omo ye tin ton no kwa so me pedan eno de mpanifo abamufo na ompese ye beti wi pampan no no but wa high wo no de na wo ofa adria na pacho me de no na ye de ye koto efri beza na ya je roba na mo twa ni chira advert